Hallo, Justúne hawn, ha mo chópliche agus mi hen an a heoch, ha jisin ha gyma spatialor lys y sin, a lan hít ac yn tosiocha eid. Na neach yn Jonach. Seo díadach idir chin uking van na ceanarstún seanna programan akin ghuiv nach. Bhí sin gotáiseach le Donny Murdo bí Ronja níon a bhéirlich akin ghuiv na tain cute agus post pebed in iste an go calm is an cin neach na haich nach. Seo go ma ha cín neach gynne yna neach a hakin ghuiv yn nach, agus sé sin gyfyl fer aret ac yn mwyyn garnadach fer a uisio tua it bwniac a fydwysio chomor di calas y farach gyda sienach gasin sŵl ayad iddo gigi cwtiach hana. Go príomh skilla na haich nach chalm ha cholach gyfyd gari I gari a tai I gari bwniac frwsiolach a cianal mór aus. Ha colch gad iddyf, ha jyn fiach gyfer y fwyniac a hasio chomor di gyn y chwnig dwnia y ddyr, ha gari y gari a ta iari gyma moch jara sein. Sé ha agus hasing tolich isio gwyf gyfil exclusive ac yn noch gwyf iddyn neach gan iawnach exclusive mar fys mwyntiad na neach gan yn graw. Ha sy'n gyma tolich sio a held yn gwyf, y fwyniac y smo a gas dwnia y ddyr y sio ac yn as y studio, na chi le gydach idach gal. Hallo, skippen yn eich gynniawnach. Siog, gyntiach, tachbelech ty gari. Gari a ta iari anna henach, agus y reid choltys chanie bwniac dwysiolach a sio idyd. Ach cael. Ik lust het eruit geskippeld go sheetje na shechking ma how ha do die kuring agus snechben is tuvenjet na duche ach bekuschen che me ges leis gebi chillian a tuchtjem. Agus gebi geleor ile y tuchtjem as y studio. Y farach gyda sienach ma ha sien gyfn yn eich gynniawnach ach cheisfod yn ie cael gad idw a sio no bwniac dwysiolach. Tog Jason Yerson hier, gaan je dat famous, gaan je dat vier? Shot Donny Murdo.